25 yang disebut dalam Al-Quran, yang awai pun wahai kaum Nabi Adam, nyanaga entu wahai tengku bandung insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Daris, lau syurga dalam mata natang iblis. Lena bina masa sepun nepegang kapai, nepedim kenan balatun praja nirut. Limang saleh nam Ibrahim, yang tan murah dan sejahtera peramui halim. 7 Nabi Lut, 8 Ishak dan Ismail. Yuhdi mina yuwa rabbana gegemensia. Sidna Harun, Sidna Musa Nalimaran, bukan dosina dana mari dengan Tuhan. 12 daun lemah lembut mengatasu, ia yang hileh hanya delete dan laju. Yang ke-11 ulun pegang Zulkifli, Pedang Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. 15 Ilyas karunia Allahu dem jina. 16 Yusuf bulun pengetasan lakon. Jangan lupa Nabi Yusuf bohate, bunga zalika perumah raja nangramase. 17 Syuib umum katrep sepon mata, yang jotungkat kemujizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pegang Zakaria, Nabi Ayub, Ilyas, Nabi Yahya. 22 saudara Nabi Yakub. 20 Nabi Yunus lamprun engkon. 24 hai tengkucun Nabi Isa, Ana Maryam kaunya Tuhan hana Bapa. 25 pambuk nangarakan mertua, Nabi Muhammad pangoleh Rasul ana Abdullah. Abdullah ana Abdul Muttalib wahai polem. Ruh bakusi betaturi nama Hashim. Lom taturi bunda Nabi wahai tengku, Tuan Aminah, Tuan Halimah yang beri susu. Nabi yang lain di padang masyana pelihara, negeri padanya bauranya nafsi-nafsi. Yang setia saudara Nabi Muhammad, nasertan umat Nabi syafa'at pandum ummati. Letak dosa bilangan Nabi dengar leploh. Lom taturi malaikat pihna siploh. Pun Jibrail suruh Tuhan wa wahyu, hana silam jujur sajun wa kedua. 2 Mikail suruh Tuhan junnah pedang. La Israfil sangkai kalayum alon. Pun Israel perintah Tuhan yuatum jawab. Otro janji Bandung sare agam inang.
mungkar nangkir yang semulam kerunda yang kamate Bandung sarena paresa rakinati dua gam yang semuran puta puput gangan dihun hana silam siku